Allah Teala keremetli Kur'an'da o Muhammed وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Dinsizler, kapırlar, temirciler, ateistler, batış gerçeğin cılanaçlar ve Muhammed senden razı olmayın, oşalarga okşap cılanaç olmayın, oşalarga okşap buzuku olmayın. Eğer sana din gelgenden keyin, tuğra vaqtını bilgenden keyin, musulmançılıkты үйreнгенден keyin Allah derçip kete turgan bolsan, Allah'dan başka sana hiç kadar koldoğuçularga jardamları yok. Biz musulmanbız, öz maksatımızdan, prensibimizden kayıtbaşımız gerek. Özgöçe mına erkekler oturabız, jigitler oturabız, jaşlar oturabız, her bir semiyadağı жоғалтуулар oturabız. Uqqan nerseni, үйрөнгөн nerseni var, үй бүлөгө, бала чакага жеткирип, мына ошол нерсени жашаганга көндүрө ала турган, бир семияны жетелеп кетеле турган, өзгөчө эртең кыяматта тозоктон кутулта турган, ошол жерден коргоп кала тургандар отурабыз. Окуй айтсак көбүнчө эсте калат. Короз эрте менен кыйкырат экен. Анан короздун кожоюну уйкумду бузду деп наразы болуп, корозду тутуп алып айтып, короз, уйкуну бузуп атасың эрте менен кыйкыр. Эртең дагы кыйкыра турган болсоң, жүнүңдү, пареңди жулат. Кыйкырбай жөн жүргүн десе, макул деп короз. Жүнүм жулунбасын деп коркуп. Бүгүн да кээ бирөөлөр бар. Местамды алып койбосун, кресломду алып койбосун, бизнесимди барып чукуп койбосун деп көп нерсеге оозун жапкандар бар. Короз макул болуп кыйкыргандан кайтып. Эртеси күнү кайрадан корозду кармап, короз. Молодец, бүгүн кыйкырбадың. Эми эртең тоокко окшоп кукулдайсың, какылдайсың деп. Короз анан сыйла сөйлөп, болсам дагып катып, карынды жууса, камап салса, кой деп турар эртеси күнү анан жалгандан эле анан тоокко окшоп көкүздү баштап. Кетирип баштап. Üçüncü gün ayıp, koroz, erten toğutarga koşup cumurtqa vermesen, toşna başın dedi. Baykuş koroz anan keyin, toğutar tuğsa bar üstüne jap bolat keyin, onu men tudum demiş. Anan 4-cü gün ayıptır. Koroz, sen koroz eleң bo. Bari bir cumurtqa tuğa albaysın. Kıykırbay koyuşun mümkün. Toğuqtu duraşın mümkün. Yok, cumurtqa tuğuş kolundan kelbeyt bo. Koroz boyunca kala vermeysin, bari bir öğretkesin. Bugün hem cumhurtqa tuvalğandığım için, bari bir soyot. Jaşoodun akırı ölüm menen büte turgan bolsa, nele korkosun? Koroz boyunca martça ölüp ketpepsi dep özün özü jemele gerek.